ngasi ayuk phongkiba tongan tongan manipuri sifongsing amasum thokiba thawdo wathoksin digi maruoibe I pausing khongosaraga manipur top channel gi maike digi myam da thamjagi ahanbada hairok ki electoral revision salak sare sai sudriba angang amasum mayum pan khrabi kok thongama hapsalamle election commission of india ECI da wokat khre amaram duna rohit laikitaba thawdo MLA Rajesh Shyam gi manaw no payaw no miyoi taruk police ta sangjarakle haiba paw mana marube headlines oina ngasi phone gi base phone singda phonari hauzik lairi bataramathu supo manipur legislative assembly gi matam losilakpadagi masigi mohut sinana ba pangthok dori bataragani thu supo state assembly election gi dama chief electoral officer CEO manipurna lakholakpa thaurang singi manungsana handakta pangthokiba manipur gi constituency humpu gi electoral roll revision gi thabakta Thawbal district ki manung saliba kunthra go humdoi hairok assembly constituency gi di revision gi thabak thoram singda tawredaba asweba aranba kya sathaduna sai sudriba anga amasum mayum pan khrabi kok thongama hapsilamadagi salak sare haidun election commission of india ECI da ayib sirol pisinduna wakatkre pausi sina document singalone na phangba pauna haibada ECI da thakiba wakat chirol adu thasigi kungani thoida draft toraba matungda ngarang post office ki kuthangda thakibani swari wakat chirol adu da kunthra go humdoi hairok ACG sei sudri banga amasum mayum pan khrabi laikhidrabi kya gi maming sing hapsilamba danatana miyoi amagi maming ani thokna hapsilamba amasum masagi hapam tokpa voter singi maming singna maram zadana laukthokle habi wahum sing panki aduga Sadakiba electoral roll revision adugi maru oiba thaudang lawbada saru yakiba booth level officer BLO singsu sanaduna lakliba rule singi wangbara hapsinduna revision asida saru yahalamle haba wafam supalli wakat chirol asida palliba wafam punamaki mari lainaba document sing pulap hapkiba wakat chirol asi punna lamai zahumga sumlega ohum pali nanana electoral roll revision gi thabakta Asweba aranba kaya tauri habigi SARS BLO mapan SDC hairok ERO BDO hairok and Wangjing amasum DC DO SI Subhas ki matakta Representation of People's Act RPA 1950 ki section 32 amasum 406 amadi Indian Penal Code ki section 34 ki makada bifam thokpa serak sing pinaba mathautaba lokhat pham thokpa thabak sing lokhat piu hainasu phungdoki Mari lena document punamak hap laba punalamai sahung sumig ohum pan bo wakat chirol asi hairok patwal haitu pokpidagi manipur lenga ki school education department gi makhadi school amagi principal oirambadagi housing na thabak tagi potharaduna pensioner oina leiriba moirang them ras mohan apokpa lekhidraba M manina petitioner oiduna file tokhibani hansu pausna makhatana phongdorakli Mari lainaba document punamak haplaba punalamai samag ohum pan wakat chirol asi hairok part 1 haitu pokpidagi manipur lenga ki school education department gi makhari school amagi principal oirambadagi housing na thabak tagi patharaduna pensioner oina leiraba moirang them ras mohan apokpa lekhidraba M manina petitioner oiduna file tokhibin henisu pausna phongdurang giduga amaromdana rohit laikhidaba thawdo MLA Rajesh Shyam gi manaw no payaw na miyoi taruk police ta sangjarakle Thasigi kunga mathuya masum kunga nithoigi lonaba hingda hairok part 2 mayale kaidigi mahiroi ningthauzam rohitpu mayu manakta nongmaina kaptuna hatkiba masum ha ki apokpop mapabuna soalam kiba thaudo adugi matangda hairok police station register tautuna lokotkiba case kamari lainana assembly constituency asigi MLA Dr. Thoksum Rajesh Shyam gi pungminaba manawnopa Bishorjit Elis Putro say nifu apokpa case ibosoba hairok part 2 thoksum lekai yauna miyoi taruk Thawbal district police ta sangjarakle haide hensu pausna makhatana phongdorakle makasa tharakpoina to pawmna home guard singi transfer policy tha amagi manungda semnanaba high court na khankhre Manipur Home Guards Employee Welfare Association registration number 84 SMSR 1999 March 15 1999 gi President Waimangi sahi humfugo tere apopo lekhidrabu wai lukhoi luang sangbo me lekai amasum association asigi haibong makhong maya lekai digi MD
Samjurauddin say Yankay Apokpa, Ahmad Ali Amasum, Yeripok Singa Makalekadi MD Nazir Khan say Nifugumanga Apopaleki Draba MD, Abbas Alina petitioner Singoiduna, High Court of Manipur file Tarakiba civil writ petition number 912 of 2021 hearing Satarabamatunga High Court na case Asiga Mari Lainariba respondents in the Manipur home guard singi transparent Amasum. Accountable about transfer policy Mathama Gimanunda Semananaba direction Pikre. Petitioner Sigi respondents in the Manipulenga Kisip Secretary, Special Secretary Home, Director General of Police Commandant General Home Guard, Manipur Lampel Party Ladibo Home Guard, BHA Manipurgi Commandant. Civil writ petition si High Court of Manipur na tha sigi kunda masigi whale sa thanabagidam lakolakpa petitioner singi maikeda senior Council Maibam Hemsendrana Lepki Lojana petitioner singi Makedi court of Fongdoraklibana Home Guard ki commandant Salibasa Yesigo October Taragataru Kungatare Kuntramasum November Taraganipan Taragamapan Kungatare Namasum December Taleta Tokibo Home Guard personnel singi transfer Amasum posting order singadu Sana Handana Tambiu Amasum Association Sigi Makedi case Asiki respondent sing Odiba Lengaki official sing asida November ohum English singaniga kungamatoida Home Guard personnel singi transparent amasum accountable transfer policy ama seminaba isinkiba representation adu khanaduna thabakto ontokpina biyu haibisni hansu pawsina supali maraktani state sigi wangbra thokpa paw khrana ithat ama pollution maram oiraga masu onba horakre Argentina gi kha thangba Patagonia region da leiba apikpa ithat ama pollution maram oiraga ising sizinaba yakhidabaga loinana arangba Laimasu on Bahorakre Haina experts in the Fondoraki Lorina pollution adu Kazing Liduna Tamba the Sizinaba chemical Amanamara Moiraga Tola Kibani Haina Sufundo Narakli experts in the Fondo Kivigi Matumina Ising Musu Ulak Livadu sodium sulfate Namara Moiraga Tolapani Amasum High River Chemical Makalasi Factory Sinda Nga Liduna Tamba the Sizinabamani Ithat masa sida natana masigi manak sili tutorialgi manam nam thiraki badugi matang manak nak natari bamiyoi singa mari leinaba singna complaint character bolekre adumainama hiramasigi matang mari leinaba singna haujuk phawbada laktuna yengsilaba leitri hainasu pawsina su fongdorakli makha satharak poina to papaw mana college mahiroi hatpaga mari leinana nupa taruk nupi masa ahum fare Tamil Nadu Police na nupa taru amasum sahi nauriba nupi masa ahum phakibaga loinana class 10 gi mahiroi nupi masa anibo blackmailing tawbani haiba college tamniba mahiroi nupa ama hatpigi case solve tawre haina claim tawkre police na fongdora par masagi sei taraga mapan suraba Prem Kumar na nupi masa ani dubu karigumba maonda sel pidrabadi social media platform singa makoigi na taisa ta photo sing thagat kani haina hanjin kianki maki thawong aduna Wahalaba nupi masa singaduna class 12 tamlibi mahiroi nupi masa amada makoigi awabadu tamduna khanganki class 12 ki mahiroi edu makoini gi manungda amagi masini magna asokoba mamanaba amada amuk tamduna wari pumba khanganki asoklu nupi masa singaduda Prem Kumar bu themduna Red Hills area gi achik mamapam amada lakanki Police na Prem Kumar Red Hills yaubada gang amana makpu kidnap tawki amasum matung tabada mak haksang adu isan katumet village ta phumla mathenaki Prem Kumar na pairamba phone phangmadagi nupi masa sing adu phaki makoina asu amasum maka tinabasingi mating loki haina phongdoraki sai nauribi nupi masa sing adu tana police na Ashok Kumar sai kungani thoi m Lenin sai kungama thoi m Pravin Kumar sai kungama thoi e Jagannathan sai kungani thoi R. Stephen say Kungamatoi Amasum R. Moses say Kungamafansu Faki Haina, Pausina Su Pali. Police give a tung in the Prem Kumar Bokinep Toraba Matuna Makoina Makpu Gumidu Pundida, Nightom when a levy Yuma Madapuki, Makoina Makpu Torser Toki, Mamitanga Makpu Pura Haki Amasum, Maki Haksangadu, Isan Kudumedu Punki Hainis Pausna Pali. Atopa Paumana, Bihargi, Mungar District, Mawisina Pansai leader Hatkre. Bihargi Mungar District Sagol Sunumiki Atiangmada Maui Singni Signabasing Pansat leader Mahatkre Handak the Pangto Kiba Pansat Mikalda Makoigi order in the Bagitamak Mikalda Nauna Mai Pakiba Mukia Paraman Tudubu Hatkibani Mukia Sigi Kauri the Tang Lane Bigimamitanki
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯈꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯗꯨꯔꯍꯥꯔꯥꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯋꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯔꯥꯖ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ 12 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯖꯤꯝꯄꯨꯔ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯨꯈꯤꯌꯥ ꯈꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2022ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 2 ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯂꯥꯍꯥꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ (ECI) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯦꯈꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯦꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯒ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀ ꯁꯝꯅꯍꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯅꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯃꯅꯥ ꯆꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯝꯅꯕ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯒ ꯁꯝꯅꯍꯟꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯀꯥꯕꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ꯫ DGPꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯥꯔꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ DGP LM ꯈꯥꯎꯇꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯗꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯩ꯫ DPC ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯥꯔꯛ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯗ ꯂꯩ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯔꯛ 60 ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯪꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯔꯛ 15 ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯒꯦꯂꯦꯟꯇꯔꯤꯅ ꯃꯥꯔꯛ 15, DGP ꯄꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯥꯔꯛ, JSM ꯐꯪꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯔꯛ 1 ꯄꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ JSMꯒꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ DGPꯅ ꯃꯥꯔꯛ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ CSM 15 ꯐꯪꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯛ 15 ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯑꯥꯎꯠꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯗꯤꯚꯣꯁꯟ ꯇꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯔꯛ 1 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯞꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯗꯨ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯀꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕꯗ ꯄꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯒ ꯁꯝꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯈꯔꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ DPCꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ DGPꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯨꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯃꯥꯔꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯋꯥꯔ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯀꯧꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯕꯨꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯊꯣꯛꯆꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ मनाउनुपा अतोनबा यावना मियोई 6 पुलिसना ngasi फाखरे है पाव मसु पल्ली अतोप पाव मन पॉजिटिव ओखिबे इंटरनेशनल ट्रैवलर अहुम ओमिक्रॉन ओइरमदरे
अम्स्टरडामदगी हलखिबा मपा मसा यावना कनाडादगी हलखिबा मियोय अमा RT-PCR टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइरकपदगी ओमिक्रॉन वेरिएंट ओइ नत्रगन ओइदि हाइबा खांदोनबा होल जीनोम सीक्वेंसिंग तौखिबदुगी रिपोर्ट लाखिबगा लोइनना सैंपल अहुमक ओमिक्रॉन ओइरमद्रे मियोय अमगी होल जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट गाइरी हिराम असिगा मरी लेना मणिपुर लेंगा की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर के रजोन खुयेक पीदुना थदोरकपा सिरोल अमन हाय हौजि लेबाक्सिदा लेरिबा SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन लाइसेट लाक असिगी येंगलगा हेल्थ सर्विसेज की मेकेरी मलेम की लेबा कयादिगा हलखिबा पैसेंजर सिंगबो मिकुप नहोम सिंगना येंगदुना लाकली हाइन सुपली अतोप पावमना इम्फाल डिवीजन ऑफिस होंखिबगी वाफम हंदोक्तरबदि खोंजंग संगसिलगनी एसोसिएशन इम्फाल बीटी रोड लेरिबा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की ऑफिस असम की तेजपुर होंखिनबगी वाफम असि थासगी कुंथ्रागा मते फावगी मनुंगदा होंदोक्तरबदि मखा क्यागी खोंजंग संगसिलगनी हाइना ऑल मणिपुर IOC ऑयल रिटेल आउटलेट डीलर एसोसिएशन अमीरदाना फोंदोखरे वाफम असि अमीरदागी सेक्रेटरी न खुयेक पीदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बेरेन पिसिनकिबा अयिब सिरोल अमदा फोंदोखिबनी सिरोल अदुना मखाताना हाय मणिपुर फोंबो पाउक्सी खरदा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट इम्फाल लेरिबा डिविजनल ऑफिस असि तेजपुर होंगनब थबक पैखली हाइन फोंदोखिबा लेख्रबनी मणिपुर की अमत गायरबा डिविजनल ऑफिस असि स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर अमना लुसिंगदुना लेरिबनी मसिदसु नतना लमदम असिदा लेरिबा फंक्शनल ऑफिस अमदी रिटेल आउटलेट डीलर सिंग हाक्थिंगना येंगसलिबनी डिविजन असी स्टेट असिदा कुमजा इंग लिसिंग अमगा समापन मौद्रादगी होंदोरकपदगी स्टेट असिदा थोकपा थावगा मरी लेनबा वाथोकसिंग हाक्थिंगना येंगसिनदुना थावगी अवाटपा लेतनबा होनदुना लाखिबनी हाइदिबा डिविजनल ऑफिस असी अहानबा लिंखत मतमदा बाराक वैली नागालैंड NC हिल मणिपुर त्रिपुरा अमदी मिजोराम की मफम तरुगसिदा येंगसिनदुना रिटेल आउटलेट चामगी मथक्ता पानरंबनी हाइनसु पाउसना फोंदोरकली अतोप पावमनमु नोंमै कापसिलमले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग सनबा नापेट पली मनिंग लेकायदा लेबा नापेट विलेज मैनेजिंग कमिटी की सेक्रेटरी सगोल सेम लाखपति की युमगी गेट ngarang नुमिदांग पुंग निपान मखाइरुम ताब मतमना सखंगदबसिंग नोंमै कापसिलमले प्रेस न फमो पावरो सखंगदब मियोइसिंग अदुना कापसिलम नोंमै मरु अनि लाखपति की युमगी गेट की जिंगदा पाली लोइनना काप यारिबे नोंमै मरु मंगा यावबा मैगजीन अमसु थोंगाल तारमखि थाउदो अदुगी पाव फंगमदगी लमलाई पुलिस की ओसिना लुसिंग टीम अमा लाक्तुना थाउदो थोकफमना येंगसिनबगा लोइनना केस अमा लखले हारि नकालमरमना युंगी गेट नोंमै कापसिलम थाउदो अदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi नापेट पली मय लेकाय कम्युनिटी हॉल लेकाय अदुगी मियामना वाकत मिफमगी खोंजंग सतखरे वाकत मिफमगी खोंजंग अदुगा मरी लेना नापेट पली मैरा पाइबिगी एडवाइजर ngairangबम आनंदी लेमिना मिस्टर मियाम मरक्ता सिगुंबा मिसि मिना थोकप याबा मियामना अकी अखंग पोकप याबा थावंग असि मतुंग अमु हना सथबिगनु हाने सुफुंदोखि अतोप पावमनमु माहिरोई हाटपद तुमिना लाइसिलिब मिनिस्टर मफम थादोखम थोई लोकेन CRPC की सेक्शन चामग निफुग मरी चलाइदना मियाम तिन यादव मदि मी सोकप मदि सीबी याबु खुलाई पाइब यादव गे थिंग मथमनि बाहिरोक्ता मिखलग मरी लेनना माहिरोई अमबु नुंगमैना कापतुना हाटखिबदा लेंगा असिना तुमिना लाइसिलिब सिलेबक थिबनि लेंगा असिबु लुसिंगलिब मिनिस्टर मोरल ग्राउंड फम थादोखम थोई हाइना नंबोल एसी की MLA सु ओइदिबा MCC की प्रेसिडेंट नमैरापम लोकेन फोंदोखरे वाफम असि नंबोल यूथ क्लब अमसुम लाइब्रेरी की बिल्डिंग संगाबगी थरमदा लोकेन फोंदोखिबनि माना मखाताना हाई हाइरोक्ता हौजिक ओइरिबा फिबम असिना स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगले हाइना लावबि यारोय मियाम तिन मफमदा BJP की लेंगाक लाकपदगी स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगले हाइना पंगलाउद लाउरी अदुगा हाइरोक्ता मिखलग मरी लेना माहिरोय फाव हातोखिबा सिददी लेंगा असिना तुमिना लाइसिले असिगुम लेंगा असिबु लुसिंगलिब मिनिस्टर एन बेरेन मसाना मोरल ग्राउंड फम थादोखम थोई हाइनसु फोंदोखि मखा चथरकपोइना ओइना मसुम लोसिलकपोइना तेंतकना मयामदा पिजगे मिखल सेल यामना तिंगहनबसिना मियामबु सकनी फिनिबो ओइना उरकपनि स्टेट असिगी ओइना मिखल कैंडिडेट ओइगदरिबसिंगना अमसु मागी पार्टीना सेल यामना तिंगहनबा असिना मियामबु नोमगी सकनी फिनिबो ओइना उरकपगी सांग हेनगलकलिबनि हाइना MPCC की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा हानगी मिनिस्टर डॉक्टर KS रतन कुमार फोंदोखरे वाफम मयांग इम्फाल कोंचाक लेब खुमन मिनी स्टेडियम पांगथोखिब नोमगी ओइबा नुपीसिंगी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस सरुक यारदुना रतन कुमार फोंदोखिबनि अतोप पावमना
BJP की अरानब पाव संदोकपगी चटनबी दु कक्सिंग AC ददी तौब यारोय कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की MLA M Rameshwar मा की Facebook अकाउंट कक्सिंग AYC की सेक्रेटरी सदाम हुसैन BJP दी यावरे हैना पोस्ट तौरखिबदु लाइबक थिबनी सदाम हुसैन यावब लेति हैना कक्सिंग ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमिटी ने प्रेस थदरकपा सिरोलमन हारी सिरोलसिन हाय कक्सिंग AYC की सेक्रेटरी सी इंडियन यूथ कांग्रेस तगी तोखिब लेति मा कक्सिंग AYC दा हौजिक थौपुबा अमा अदुमक लेंगदना लैदी अमदी AYC ना सिन्म प्रोग्राम सिंग असोब थौदांग लौरी असिगुंबा युफम यावदबा पावसि कक्सिंग AYC ना यामना हक्सिना लौवी BJP की लेबा सिन्म थुंगना ओइदा पादबा मदि अरानम पाव संदोकपगी चटनबीदु कक्सिंग AC ददी तौब यारोइना सुहाइरी तेंतंग ना तोप पाव मन रेप की दमक सीबगी सैराक पीनबा बिल पास तौखरे नुपी अमसुम अंगांगी मतक चथबा क्राइम सिंगी मतंगदा महाराष्ट्र असेंबली न सगोल सुनुमिता शक्ति क्रिमिनल लॉस महाराष्ट्र amendment बिल 2020 अदु येनबा लेतना पास तौखरे हैन स्पली अतोप पाव खर नमु यूपी की परफ्यूम इंडस्ट्री अमदा टैक्स रेट चथबदा लुपा करोड़ 150 हेनबगी सेनफम फगटखरे कानपुर की बिजनेसमैन पीयूष जैन मरी लेनबा यूपी की परफ्यूम इंडस्ट्री टैक्स रेट चथबद सेल लुपा करोड़ 150 हेन फगले है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC की चेयरमैन बेबेक जोहरी ने फोंदोखरे चेयरमैन असिना मखा ताना हाइखिबदा CBIC की हिस्टरी द ख्वाइदगी याम सेनफम फगत पाइबसी हंदकिसिना अहानमनी अदुबु थौदो सिगे मरी लेना कनागुम मिय अमत फाब पुनबदी लेथ्री फगलब सेनफम सिंग अदु नोट काउंटिंग मेसिन अहुम सिजनदुना मसिंग थिकी रेड अदु UP दा पान मसाला की शिखर ब्रांड अमसुम अतै हिदाक मनागी पोलम सिंग साबा MS क्रीमुक्री फ्रंगस न सलाइब फैक्टरी द सथरखिबदुगी सरु अम ओइननी रेड अदुगी मनुंगसना UP गुजरात अमसुम मुंबई द लेबा MS त्रिमुत्री फ्रंगस का मरी लेनबसिंगी प्रीमिसेस द सतखी पीयूष जैन की प्रीमिसेस द रेड सतखिबा अदुगी मतुंग ट्रांसपोर्टर MS गणपति रोड कोरियरना सलाइबा ऑफिस अमसुम गोडाउन सिंगसु रेड सतखी लोइसिलकपोइना तोप पावमना नोंमै कापसिलमले मिखल गमरी लेनना थोप हिंसा की थाउतोक सिंगी मनुंगसना ngarang नुमिदांग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मयांग इम्फाल केंद्र की मफम अमदा पांगथोकपा कांग्रेस वर्कर्स सिंगी मिफम अमदा सखंगदबसिंग नोंमै कापसिलमबगी मथक्ता कांग्रेस पार्टी की मसक नाइब वर्कर अमना तोंगबा गाड़ी द नोंमै कापसिंदुना अटैक सथरमले थौदो सिबु यनिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi मयांग इम्फाल बेंगलुरु वकत मिफम फमखरे थौदो की मतंगदा MD अल्ताफ हुसैन मयांग इम्फाल बेंगुल पांगथोकिबा वकत मिफम अमगा मरी लेना फोंदोकिबदा ngara numidang pung 3 lom tabada बेंगुल लौकोक्ता एक्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार की हाउस कैंपेन चतकी मतम मदुदा जिप्सी अनी दलाक सखंगदब मिय अनीना मखोयगी मतुंग इनरगलगा कैंपेन तौरिबा इमुंग अदुदा नोंमै कापसिलमखी थौदो दु खुदक्ता मयांग इम्फाल पुलिस ता पाव पीबदगी पुलिस टीम लाक्तुना मखोयबु उसी वांग मफावबा थिंदोलकपदगी मफम अदुदा मखा ताना इलेक्शन ग मरी लेनना मिय खरा उनरमलबा पुंग मपन मखैरोम ताबदा मयुमदा हलकपगी लंबिदा बेंगुन सलाम बाजार महाकना तोंगबा Hyundai कार अदुदा जिप्सी द तोंगदुना लाखिबा मियैसिंग अदुना तानरलगा नोंमै राउंड क्या कापसिलमखी अदुबा असो अपनदि यावखिदि हाइना फोंदोखी लोइसिलक पोइना तो पावमना ओमिक्रॉन की सेक्शन थोरांग ओइना इंटरनेशनल पैसेंजर सिंग मॉनिटर तौरी कोविड की अनोब वेरिएंट ओमिक्रॉन हंदक डिटेक्ट तौखिबा सिगमरी लेनना डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की मेकेडी स्टेट असिदा संगलक इंटरनेशनल पैसेंजर सिंग मॉनिटरिंग तौबगी थबक सथरी हाइना हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना थदोरकपा सिरोलामनसु मखाताना फोंदोरकली अदुगा हौजिकोइनदि म्याम पाउस मतांगसा लोइसिनजरगे मसुम पाथोक्सगिबेद सोइखिबा लानखिबा किया यावरसु म्यामना ngakpigani मसुम मतमतमगे ओबा मरुएबी पाउसिंगसु लेप्तन म्यामदा अपडेट पिजरखिगे हाइनसु चैनल सिगी मेकेडिगिसु म्यामना थमजरी अदुगा हौजिकोइनदि म्याम लोइसिनजरगे एंड थैंक यू